Ata mignonnet setu balibreiz e menezare a kregiare o man abad an irio en l'er istorel delo. Et a goulvana ouspen anter kanvaso amant et rortre du don ou a bet kassedaben gwaldol pilet arstin vraz nason la skeden e beken va rol skram warvro. Setu neuze an dudo deus ranket a buzi o amzer gant trawal estreget ar skinwell amzer d'ar stin beza dreset endro. Hag an darvoudement a zo chomet sanket don e sperejo an dud deus arvro a peller zoken. Setu. Tu chantik evin assemblez gant Pierre-Yves Lebon evit lida kant vloa kumun sandriwal. Mon arime betek ploneour mene stel café eno voat kavet ar strolat feznoz baliskis. Hag evit ar poen emeus emgav gant Julien Talek en e barkeier de etad a bourmen gagnom setu balibreiz. Salut, dit Julien, penance mon compte. Matre. T'as eu bravo en amzer Bah, evelté. ya, poneoa. Dispar. Labourer doua roue des Brenilis a baouet daouvil unek zenier. Daoust hag ar niverus evel labourer en douar et menezare. Oh, parce que mense, dek bloasso a c'hoaz ur bern tud a bremañ, neus ket kemen Ne betor a brunilis a kom neus nemet trip e pevar. Kalz ne betor eget gwechal. Bah ya, ouz pense lot brasa zo et kuit ar bloa, enfin, ar bloavechou treugen tud ganet e bloavechou treugen zo et kuit neus kepel zo. Ya. A neus ket reneve o ton. Ya, c'est tu. Bon. Sevel a rez kik, saout kik, zenier. Ya. Perak peus ket an dibab-se? Bah, pen kenta, oa leiz zaout war ar fermament hag dre ma oa pa et kuit war leve ma zad, me ma chomen ma unan. Ya. Neuze dre ma oan ma unan meus choazet ober kik. E sorre? E so re neket ez me meus tra atav, me gwire evit neus kedem mont da goro ar zaout bemdez. Ya, setu. Ar mareze veze gret diou vech bemdez, mais vraiment zo tud o Robert Ur vech bemdez a gaze marteze e sor meus tra. Matre, kik bio a rez. Penance eve maget ar zaout amañ? Ben, just a war, dre ma e brav an amzer a ze velom e ad ar giod hag ar melchon. Ya. Hag ar pal eo daleg miz meurs, miz ebrel, pa teu an amzer da vez a klouaror pe bravor, e a ze tout ar zot vo eus karzet ar meiz. Hermez, ar pradeier? Dal main pa de trimiz da zibifouen e barz ar batiman a ze. Hag war l'er e lakan an ezo kaji nektar evit daou devez, quoi. Un hectare de la daou de vezar. Ya. A trei a reont bemdez war Hag e lakez neo da bourmen bemde. Setu bemdez, be ouspenzez war zaout hag a revin ive. Ya. Ze pevar tropela da zo. Met maget gant ar giod? Gant ar giod deus miz ebrel beteg miz du kaji. Miz du. Ya. Andrei so kalza bour mestra. Ba kalz labour, kalz red e hijina ive penoz ober par re a glau, par Ya, setu. re a eol ive. Kavout diskoulmou? Kavout diskoulmou, chenj park. Ya. Chenj park d'ar zul ive avechou. Julien, te zoie mouez otre d'ar Confédération Paysanne petra e ber a ber. Ar pal kenta e difen ar paysantet. Ya. Ur syndicat, neuze? Syndicat eo a difen ar paysantet o deus menoz disanvel deus ar syndicat kenta a zo an FNSEA. Ya. Deus difen ar paysantet unan a unan, pe mont da difen an zo o mont da velet tud eus ar stad, ar prefet, tud ive a zo e pen a... Uelor? Pen uelor. Ha pa ne ket an traoù a ze uchal ive. Ya. Hag ur bern sujet a zo, bern traoù zo da lavarout a bemdez. A modal, mamm ur bern tud ive e barz Confédération Paysanne, donc ma unan. Non, juste. A just a war zo bar pen ar bed, a zo em vojou gant ar stad, a ze evit la kom ar parkeier, evit kuden a lonet, evit kuden a kudenal, kudenou sevel tiez ive, quoi. Neuze bet tol zo sunan o vont da
Maranmata dans Arial, quoi. Évidemment zifen. C'est tu évidemment disfen, évidemment il kinig trau nevez évidemment da zone évite politique agricole commune, puis nous occupons un trau, quoi. Avec certains Ya. Une an eus kudennou labourerien douar zo eo ar morgwe, ur guden avait plaidé de ganti evel mi deus gwelet Chloé Tempero. Nathan sevel chat allemand bar menechouare et en avait erandi esteriou kaus d'ar morgwe dibawe tos da zeg vloa. Don a reon a zed d'ober Toulouse vit kask buzuk. Hag gise ma ed ar bloavet, a ze un tomik pepler war anti-ferm, e barz un tom parkeia un tomik pepler. Quasi un hectare en estroa e fin ar bloavet war Nathan trigue un hectare, quoi. Tos da 3600 pi morgwe zo bet lahet gant chaseourien pen ar bet bloa paset, ouz pen 1000 e dog bloa. Re gouzout vedigolet ar beizant et taget gant ar fédération nou chaseourien aneke gant ar stad, meilleur mu a barkeier distruget da gounter. Gwynns, maïs, Centre-Bretagne, mais Morcoing, Nord Finistère, Kaisur au mur fraise sur même. A un voez ve komz e bremañ ban departament vi klas diskoulmoù d'ar freuz avec gregant ar morgouez. Trodro d'an daoul, servichou ar prefetti, ar chaseourien, kevredigechou 40 natur hag ar beizantet. Point bras eo penoz ober an drabenak evit ne ve feket muor a morgoe. Bremañ e an amzer evidemment warok gant an aferze a da ben pembloa vo reziouezat. Eus la boussette ispicial a zo o neiza var al leur hag a pemorgouez a zebr a vioù a distruj an ezioù. Eus chanjamant gant ar pemorgouez deus an endro, evit a spesadouse, quoi. Ken labour e devoneus e gant ar remant ba pen ar bed, an departament breton na oa ket lak e di eskemese gant ar morgouez betegen. Daoust hag e neve ar gudense ini ar morgwe. Neve a war, ba oe daouzek bloa an zonj a rok oa ne beudre, mais kresk a ra, bep bloa vraiment. Petaz o koz. Petaz o koz, dija nous o ket marteze loden zo bet digaset, maget in bet e pen kenta ive gant chasurien zo. Aya. Klouaror an amzer ive. Hag an diskoum nemetan zo lahan eo ben a fin. Ben ar fin, ya, ket tout ben ar fin, mais laza miur, quoi. Fort penaos zo neubetor a chaseourien ive. Ya. Ze red e kaout un diskoulm. Pe lakat tudal da chaser a nezo, tud an OSB, pe... Sanse de distro ar blei ar vro ie, da stake ur guden vid a labourerien douar. Krog a ra da veza un an, ya. Aya. Ar sizunman, la komp, deja, meus klevet beizantet a zo be... E deud ar Deux blei. d'ar bleiz e no ferm, ya. Un an tos deus emenezare amañ, hag un an al e krejte a pen ar bed, la de zo d'an nebeutad daou. Hag ar blei neus ket distruch. De ya, amañ pem pe c'hwer danvet hag en tua nous enket. Aya, ya. Da stake e kavdi devet klevet a war mouez ar Confédération Paysanne. Just avar maremañ klas karom bez a klevet muor ar blok paset zo bet manifestadegou, goudeze zo bet dile na degou comme la bourdouar, vraiment a ze drema e tremenet an DSEA en dro e pen ar bed hag e breiz. A ze e diesor deomp bez a klevet gant ar stad, bez a klevet gant ar prefet, bez a klevet gant an dudze, neuze klas karom just avar mont da velet an ezo. Kaout just avar kadorioù lerioù zo evit marata gant an dud a displek kudennoù ar peizanted. Hag ive bez a penaos klevet gant a mediaioù. Ah, mediaoù, vez just, ya. O vez a mouez aotre d'ar Confédération e rodit muur a labour an draze? Ya, kaz mur, ya. Maremañ mon ara gwellor, mais ar blok paset oa diez, meus tra. Peseurt ali ar c'helfez rei d'ur podiaouank pe d'ur plariaouank ni c'hoant en em stalia en un atan i rio. Ar pez meus c'hoant da lavarou dija e mont da furchal un tamm pepler. E maremañ zo bern tud o paouez o labour neuze plas a zo. Ah, ya. Neuze mont da furchal, mont da velet tud a zo dija o labourat, evit amzer zo ben ar fin, kemer amzer evit klask, evit deski al labour. Ya, vid ma efe treus kaset i an doare d'ober.
a gouspenze araban ive kaout aon gwell ar bern tud a zo klas que fermiu bien tout evit ober labour bihan Ya. Pigur deus aon kaout a labour mais Ya, ya. nestra ave chou e red kaout un tamm muur pigur modal tout an douar a yellow kuit gant fermiu brastre quoi. Ya, Braskenan c'est neuze kaout même labourat a Sambles. Nem boda evit labourat a Sambles mais kaout muur a blas evit sevel lonet ive quoi. Nous êtes diskoulmou a zo irio evit ma neve fait ken start bué à labourer douar. Ya bern diskoulmouzo déjà labourat a Sambles, labourat nem boda evit labourat a Sambles, evit a re a leiz ive bremañ zo men ober goro ar zaout orvech nemet ken BMD, Ya. paouez da goro a nezo pa d'ar goan ive. Ya, ya. Ive zo tud ur service erleria zo ba Breiz, ba Penarbed, Ya, ya, ya. Pepler, neuze Gelou d'ober un ean, quoi. evit Ya. kelout ober nean, evit tud a zo klan ive. Nous a rabat kaout A rabat kaout mais même stra, damson j'ai gweler ive kaout tudal evit pe evit labourat a Sambles, pe am lezeien evit nem skoazel Ya, même ya, stra. sais-tu. A rabat mon e unan même stra. Sais-tu. A ro kloza, moi, quand gouzou des peller, et je suis prena da geek. Bio. E ben ma geek bio e marrement zo moen pren anei e biocop kentor. Ah, bio, quoi. Ya. Batterie. Et batterie garivraz, Julien, vidant de gemer, à ken vechal. Merci Bras, des a deux de Menezare. M'en evet. Deg vlaso, et doit savet de Mona Guillaumard, ur zavonere ser vouillès, bede war ron en irien, au teski ober soavon ganti. Mes ovon d'ober soavon, vidor soavon vem kaout un dan vez dru e oul a soud krignus. A ser a soavon a glycérine. Gar glycérine a zo bar da soavon e se a vago ar grochen goude ar soavon a galité. Setu irio vo gred soavon calendula. La kadaran blenu calendula bar zan e oul a goude vo silet evit soavon calendula zo madu d'ar grochen pa vet trochet pe un tamm kignet ar grochen e ma tre vite se. An eoul olive ça zo ma tre evit ar grochen a gouspennar un ebeu d'eoul coco ar eo moan d'ar soavon hag vo soavon kaletor un tamm ie. Implijar an nebeu tre a danvez disainvel sim tre a rekipeu. Tu vraiment la can ar soud a vo gwelet e krog du stu a reaktaden. Deg vaso e doa save Mona Guillaumard e savounerez. Pemplos kantor e oa staget o bar soavon en e c'hegin. Studius kantel e doa gred a raoug. Plijou da redihi ar gimiez, an arzou, sevel plan da bleuniou da la kader soavon. Produit soavon da verza zo en aferal lavad. Ranket e de studi a piz les enadur unan niez Europa. Red eulia les enour et des kaout paper a chou vid pep d'anvez, fiche technique, données de sécurité, bulletin d'analyse, enfin, a goude red kadarnad a rekipeu gant den toxicologue, a rang kadarnad tout a rekipeu, a rog la cannet a verza. Se zo vid be sûr neus danger ebet vid an dut a impligene quoi. Evel a louzou, evel tout a cosmétique a rang tremen dre an tracé. Tu sais, soavon a zo begred ar zun passet, a zo karen mat dija, ga vo d'hydrochet. C'est soavon lavande, gant bejin, auton eus North Penarbed. Ar glaz a zo deliou indigo, auton eus subrochal. Hag un ebet priru. A la ket da serri goude amañ. Leus ket c'hoar zun da serri goude a rok gelou d'implichne. Amzer e chufe a reaktaden. Seul pelor vo leus ket da serri seul muor e pado ar soavon goude quoi. E kichen e micher soavonerez artisanel ez eo gopret anteramzer e lehal var er vicheral. Zurentez ekonomikel hag ar blijadur da labour hag atudal. Soavon Mona Guillaumard zo e gwerz stal e tibili en nuel gwad.
si tu mets plonéo, méné, kreis arvour, et ne l'air dreist ordinal, en vidéo ar stal café, amant l'air eva bornéou, débris, chilaou sonerez, cons brezonik, accroui, l'air sévénadurel à Bellerfin. Agément gant ar ganourez, catel clorec, penous mancon, catel? Mat, mon arbre. Man a trop pérac plus béron de gassachonon amant. Erstal café. Erstal café. Bah, begom a ron be a kana barz l'air plijus. Ja. Hag un elger cozy a zo un tammig a sais-tu. C'est juste quoi. Trop peu de gona amant déjà? Ja, un tammig. Un tammig. Quand a nous pas de son adégou, mais ne me ske gred dans son adég bah guir son adég en marrois. Puis amant zo Bern a badenou. Ah ja. Or Bern, perag est plus juste quand sur l'erriou amant et ménézaré. Bah evit en gavout. Ja. Evit eskem hag evit crouy trao assemblés. Bah, ad kavout mignonnet, pas qu'à orborné té, puis orborné, ober un emvaud, bon. Ah, ben ça, ribouladi, yeah. Juste à débris. Ja, à débris. T'es au chum et ménézaré, juste à voir. Yeah. Et Peller ici. Bah, Berrien. Bah, Berrien, mais Penos, Peracta. Peracta, il va juste cavedenti et Berrien, puis d'armarese, wa qu'elles tis d'aversa. Nous avons cavedenti et Berrien, à qu'un gavet et Berrien. À Gabo et Pelm ou de chemin monde? C'est techlo. Ah, des kiguir. Ja. À Petra, espéré de ménézaré. Évidout. Tiens, Chara, qu'on a blavé sous. Mais gave. Pegir gon ar vu e famil d'agenta vidon an energiez a oa barz a gevredi gechou ba ades da square ba bonheur pe skol diwan komana tromenezare neuze gwelet areom a taou ar memestud o aouzatra o kinig tra, o seni, o kana, o pourmen, o bon, urbain tra oiseau, hag guire va bugale vraiment zo kosad, bras vraiment, hag non ke kemese bar za gevridi gechou, neuze chenchara en tormig ad negwelon ke kemen en dut hag laboura daron kalz mu arrivé, neuze mon aron kuit deus menezare, hag ba distraiaron arvech an amser memestra hag va plus se kaout l'erriou e velse evit va advelet ar mignonnet puis non ke barzon tol a tao evel ne bet pas vechal mais plus juste a tao be va menezar ja nous kedet da une an katel puis ou deux gant arstrolat baliskis plus au barz arstrolat de neze Grégoire Pluet hag Anne-Cécile Poyard sais-tu hag morchovon da gant adiom ur gant awen evit ar vech kenta entele hag bali breiz evel just ur bal gavoten hag a zantvet ar c'harnet gwen sais-tu baliskis. Tremenete marol de you, oh camarades me mignones. Tremenete marol de you, oh camarades ma mignones. Tremenete marol de you, vraiment distroen me jonjou. Tremenete marol de you, vraiment distroen me jonjou. Glas rue, per les aînés, oh camarades, me mignonnes. Heures et glaces rue, per les aînés, oh camarades, ma mignonne. Heures et glaces rue, per les aînés, Maria me roarnes din gruyère. Heures et glaces rue, per les aînés, Maria me roarnes din gruyère. Plus et donne yalen douce clair. Oh, camarades, me mignonnes. Plus et donne yalen douce clair. Oh, camarades, ma mignonne. Plus et donne yalen douce clair. Pont quoi de biandre starster. Plus et donne yalen douce clair. Pont quoi de biandre starster. Et triscrigne gapoulawen. Oh, camarades, me mignonnes. Et triscrigne gapoulawen.
oh camarades, ma mignonne. Et tres scrignega pulla wen gan botu quatre. Dre ar flouren et tres crignega pour la wen gan botu quadre ar flouren, me a ganne, me a zancé, oh camarades, ma mignonne. Me a ganne, me a zancé, oh camarades, ma mignonne. Me a ganne, me a zancé, aiguise-moi ronne, me soirée. Me a ganne, me a zancé, aiguise ma ronne, ma soirée. Dawan zo a harnet gwen, oh camarades, me mignonne. Dawan zo a harnet gwen, oh camarades, ma mignonne. Dawan zo a harnet gwen, vit skriva zon jou, zo fen. Dawan zo a harnet gwen, vit skriva zon jou, zo fen. Agat qu'avait des voir sur la baliskis et fin en abaden evit un Neilton a pius o gagnon Anne-Cécile penons mancon. Bah, madame, ban trao. Bah ya, mais au fier droit, je puis dio da terre sen kenta e brezonek. Ya, guéré. L'arnit da Petra et on en osait baliskis. Ah, baliskis, alors, bah wepel on saute gant an tamm kreiz, hag récissa gant an tamm kreiz no deus ket ar badelez boaz. Hag a reze ve kret ganin bal bizarre. Baliskis. Baliskis, À peine nous se peserait l'un laudéguez au tiu. Bah, e plouneur menez dam jonge, ar jonge kenta mes deus Anne-Cécile, oa barzanti just a dran ar stal, hag iwa o gruyat, gwiska manchou evit la Braise Pride. Hopala. Tutu a bebliou. Hag a neuze dam jonge oa vech kenta, ma gwele d'Anne-Cécile, barzanti amant, a var l'air krogenez da gana, gant ur plar, hag tamm meus komze ganti hag peden meus Anne-Cécile da gana ganin ur vech barz ur fesnos peogwir an moa den bet vi kana ganin. Hag a baouen o peus ket pa wezet. Ah bah non. Hag perag o peus di babet pedi ur pot barz baliskis. Ah ne ket be pedet, me an inio az be pedet. Ah ya. Ya, an daou oa assemblé, o seni assemblez, ya, hag a memoa astrolad chuchu-muchu gant Anne-Cécile, a pa oa echuet a astrolad ze. Bah, mais ouais, triste de marquer astrolade de festenoz ken hag Anne-Cécile neus kolet a honon ken triste pedenez a honon da gant aganti hag an Grégoire. Anne-Cécile Petra ar ganaouen mor pa wez kana ez e acharnet gwen. Acharnet gwen a zo ur ganaouen skrivet gant Katel Amé, un énor da Valentine Colleter. Ur ganourez zoet da an an, si oaz, il doit kanloa de skrignac an ven mad an ebet ar c'hant a diskan. Ya, hag ar chans on eus bet Katel Amé de len an deiz leor skrivet gant Valentine et ti ar regoz. Ah ya. Ya, prestet de bet al leor da gatel gant Rémi Colleter map Valentine, ya. Fromus sur war da len. Ah, bah, ya ken fromus eo. Ya len an dra oa bet skrivet gant Valentine, ya. A skrivet de bet de galek. Ya. A neuze me oa klask quand a nous al skrive ganti. A la renes din, dam jos neus nitra, met kemer a leorman a sel barz. A krogemeus da len a leor dira kantan, hag e me changet.
me rend me skriver gannau en gant apes, also skrive barz a leor. A katel a me on eus bet ar memes menos pepinier nezu, quoi. Ouais, n'iste en fait son. Hag emponet o peus ur bladen, et David Pevar Varnugen, eus an eil deben, hag sezo un tomik un enor de kanerezet da dar maouezet da ben ar fin. Ba tonioù skrivet gant maouezen, emeken, neuze... Tonioù zo beskrive pelzo hag tonioù a kanaouennoù a vraiment ive. Eus an eil deben, preni d'ar bladenman, evel just, var internet eus moyen evel just. Ya. Vraiment, me se rend juste à voir, rei enor ie d'ur vaouez an vet banamant e menezare, Kristen Nogues, i deus bet kanet e brezhonek, son e telen, setu bouestandiel, hag en relais debet e ploneour, menez just à voir, e min ur rand seiteg a trivigen. Gadralier stérénos en natus et noir. La bouse disque d'encre, rade d'avant, gaflouré con nous la nation la dicha. Oh maram caresi gidi Bazenenes creis armor, nagavro con quaju rua de traqui. Mais devant l'air magano, stergoe natu doucho mine que stuer varuglin. Katel var ar bladenman an eil deben, eus an eil deben, e peus pedet tudalier streget de Grégoire an Cécile a te. Ya, Gwen Danigo, gant an trejeun gol, hag Solène Lasblaise gant Erflut. A reze zo tu diawang? Ya, yaouank tre. Perak peus bet dibabet a reze just a war? Ba, sympa in da genta. Hag sonnet o deus gant kelch spezet ive, a nive, neuze sonnet o neus assemblez dija, hag musicianet da fesson, neuze peraket. Pija dur, quoi. Ya. Rag tre soual, peus e kichen baliskis. Ya. Gant Fred Boudino. Ya, evit ar vugale. Sais-tu? Kata Fred, a kalon a liviou, na baden evit ar evian divar ben a liviou hag ar fromou, hag strolada live Inis. Inis hag a zo aze chanchom bet, kentor strolad folk country. Ba, tonioù deus broiwerzon, broskoz, hag Amerika ive, ya. Ha kan a rezeye en tormig gant davant? Ya, vech an amzer. Brigitte Cloirec. Ya, kure. Pijus e kan a gant ar formil, vese? Ya, ne moa kegret ne be blavesio, meus paouezet pa ne be blavesio, hag ad kroget dae, hag, ya, plijus e. Hag lancé d'an trao. Hag moud aie barz ur strolad an velma damant emelezare kaolila. Ya, neveso. Neveso, mais an dreive koz ben pemzekte gant Marion Gwen hag a zoye barz ar strolad. Ya. Sais-tu? Bah merci bras dit, Katel. Mais d'aro geshui et moi rend lavardior deiziadou strolad baliskis. Moi peut se rendre on dans en salle qui dans Neis Varnugen Aviz Even et Castelline. Bezor Bern deiziadou pem Aviz Guerre et Speyet Andrea Blugin puis meso rune de Speyet. Andrizeg Aviz Guerre et Mur a Juer Varnugen Aviz Guerre Erfouilles agur Bern deiziadoual. Merci Brasdior. Agat kave devoir et fin en abaden evin un ton plein antolman. Agarog ak kavout goulbena et Sandriwal.
evit lida kanvlo argumun e momovon da ulia. Ni nok lui a gazoet da gafeta gant anezidi argumun et son rival evel just. Mais ce qu'on en 43, mais c'est même ce que change pas, Maurice. Même ce mien change. Même son lui boche, marqué. A het o buhe o deus bivet Marie a gan tro de vok san riwal. A me zo passé di an tratr, quel tour. A beo et comme ça. A dans que calcul de so beo. Pas yem de voter. Ja, parce que. Ja, de l'opérec. Ben, de l'opérec là à Marie Maine ton. Oh ben. Mais on que tout à fait même cette catégorie réelle quoi. Dwelet o deus ar vuhe I change biond amant ar hor mezeu. Même chose. 1900 pever ganterkam et de l'électricité. Hag un dour ze deut même ce blaues. Un puceau à rentrer. Hag un puce dom, c'est un cabeten. 32 traud. Ah ma pole o va nangerato. Ten un dour da puce casal quoi. Même ce que gecals. Ah. Un dra n'e que vué. Emil na hant pa barnugen et isparti san riwal a zor braspars. Je ou etre an diou barrez a gochten iliz a dor skol. A houde e digreske kalz or boblans hag un hiver a beiz an tet, el I peple ar hor mezeu, me stourmeuv zo bud eve, Emil na hantri a poarugen et igoraman or skol diehek publik tchetan. Hag un amzersen I chom kantadeu a fotoyev, diskouet en ar ben de gandvler gumun. Pa oa bet digoret ar skol? Ja, men vi skal jo til sådan noget jukin. Det er meget med besvar, ja. Mam goz a zo amañ. Dizolei a rand ben ar fin istor a kommun ar gumun dre ar fotoioù a zo ibrahez zo plijus. Un istouerse de tcheda chiv, kers planor et de vout da zont san riwal. A boe da vildek à peu près. Je veux dire, j'arrive au rang autant famille yoang quand bugal est bien. Autant da jombe san riwal, pugur war skol yoezet. Betek mis gourignan, I vo lidet deable san riwal, ergumun. Hag evo komzet eus ar gwelse neuze gant Pierre-Yves le bon. Penons mon compte, Pierre-Yves? Matre. Mon arat, rigare. Et san riwal e mon mirio neuhe, daouzeka e c'helez kinnik ar ger sedin. Neuhe, san riwal a zo ur humun bien. Ja. Et tu kornok menezare. Hag gant daoran ugen tud au chomament. Matre. Tampedam. La wenin da chomament. Michance, ja. Bravo ar vuhe et san riwal. Bravo ar vuhe, bravo an amzer. Me ya, dispar. Et ti kornek e mon mahe, daouzeka e c'helez lavaredin petrae, ti kornek. Un ekomirdi e. An neil ekomirdi hag a zo be savet eo. E oa e 1900 eiz a triugen. Ja. Prenez des bêtes antillaise gant en département, hag savet des bêtes en ekomirdi a ze. Ne ket red da baia evit Montbars hag a setu l'er brao a kempenet tout. Hag ez eus un diskouezadeg ar marement. Ya, un diskouezadeg a zo. Gant tresadennou gret gant Patrick Hervé, potre deus Sankadou. Tresadennou neus gret diar menezare hag diar san riwal ie quoi. Hag bar zonigo a zo gant an tresadennou. Matre. Irio out kuzulier ker an man, perak deus berroan mont var an NC. Dedene don gant an dud hag gant ober traoù evit an dud. Bet on bet en ur bern kevredigez eurok hag paneus goulennet din Michael hag a zo mer bremañ da vea skipai la red meus ya. Ferraket, ya. Hag edon e bars, ya. A tremener amad, desket teus ober, bez a barzor skipai e gise ne ket dez morva de penkenta? Ne oa ket diez, ket. E penkenta ne moa ket gret kalz da trap eger ur pot bien moa hag unan brasa hag un tid hag empen hag labour. Ne chome ket kalz a amzer e penkenta met baoe ur bla emaon eilmer hag emaon muor e bars ar antiker hag bebzun ez eus em vodou hag emaon ober vardro
peptra zo d'ober vid ar humun, quoi. Mais vardro petra neuze. Chasse flastret. Ah, Mais d'esquer trop droit ar skol. Ar skol a zo amant e Sandriwal hag a zo diouiezek a bawe daouigen vla. sais-tu, ar skol dueze kenta? Ya, ar skol diouiezek kenta ar bet. Sais-tu? Ya, e brezonek. Ya. Hag, donc, neuze ober vardro ar skol, an dud a labour evit ar skol hag evit ar humun, hag evit ur bot a zo e Sandriwal eo, Ive, pardon, Ive, ya. va rent sankadou. Hag, sais-tu, ber a reom vardro ar lejoù hag an endro, quoi. A bep sur traoù d'ober. Ya, Matri. ur bern. Ur bern. Ya. Ranede menezare et tre bro Schelgen, bro poher a bro rouzik, et bro rouzik aimant justement de Braspars à Sandriwal. Bet e oa renan o filma Christophe Guern, arbenik var an diliat vromont. Ar kemejeten, quoi. Christophe Arguern, zo lakaat a gobari, diliat dimezi ar pla yaouank deus Braspars, eus kreiz a blavechou notek an ugen. Neus ket gouchekor evit Christophe var diliat Braspars a Sandriwal. An diliaze zo be dispunit ba Braspars, hag an tavancherze zo eus ar bourg, gant Suzanne. An tavancherze zo be gred evit red e mam dei, hag a beoa un al memes tra, rik, evit e c'hoar. Peg riwa dimezel euret, quoi. Voilà. Alors, memes dispunit an daou. Tout an dreiz zo diliat koz, diliat gwir, quoi. Ne ket bet dat gret. Nemet a boket euret, quoi. Draze meus gredier. De baouem a bugaleach, bewa tim mam goz e broleon oa ur bouez gant ur chal, hag ar c'hwef, hag a tavancheri, hag a traoù eus me mam gu, diliat euret me mam gu. Var ler meus komanset da zan sal, ba c'helc'h. Hag a var ler on bet interessit gant an diliat, gant an danvoioù a tout, evit da d'ober, da gruyat. Komanset da gruyat gant me mam goz, evit d'ober traoù a bep seurt, quoi. Evit deski. Hag a bawe, en eus deske Christophe mer a vicher. Gruyat dija, an pez ir c'hwef hag ar c'holir gouzoug, hag ar rochet due. Feri ar c'hwef war ler, pich a c'hwef, pich a bleo da oe gouzout d'ober an drae. Evit d'ober mad e ver poltriji, quoi. Ouz a poltriji koz evez sellet en deun evit adober dilia gochal. Ur pez da stumat en eus Christophe dija. Klask a ran ato, ma zo tud an eus poltriji ger, me zo dedenet ato da kavout traoù neve. Mais nemet gant diliat koz, mod Braspars Sandriwal, quoi. Et daouvil c'hwezek e noa gounezek Christophe a ronkour gichou anni aouzek gada gevridigez kendalc'h endro d'an dilia labour. Mais moi choisi da ziskwez diou vaouez evit ar vro Braspars Sandriwal, vardro minaoc'han de gant vaouez koz, vaouez yaouank. Hag memes gruyet tout gant danvo neve, hag ar pal oa da uza pe da draia. Evit diskwez dilia jou gwisket betek pen. Tout an draze zo be limet gant un naouten koz. Galosket meus an diliat Hermes, din dan an eol, din dan al loar, evit dizliv an traoù. Hag da skouer an tavancher, zo be paseliet, uzet e ler oa uzet gwechal, vet ober gwir, quoi. Mais mo gred une sorte d'échantillon, evit diskwez penaos an dovo pa oa neve, quoi. Dans neiz var nugen a vizeven e kinigo Christophe Arguern un dibunadeg e Sandriwal.
Tos da dregonadu da vo gwiske gadiliat disevel eus braspars a Sandriwal, eus a blavechou triverkant deg a trihugen, dar blavechou notekant pevarugen, blavez maro ar vaouez divera er vro a veze e c'hoev gati. Nous e Pierre-Yves, on a vezou da rezmat, Christophe, on eus gwele da re. Ah, ya, madawar, ya. Neus labouret amant et ti cornec, en e komirdi, nebeul boavechou, hag labouret neus ie evit bro an are, on e pisiri a zo e kichen, hag ur pot Saint-Patre eo. Sais-tu. Pierre-Yves, neke bemde e lider kanvloa ur gumun, neus e Sandriwal a zo ar blamant o lida ar ranvloaze, petra vo ozet evit ar gwell. Ur bern traoù, fotoioù a zo bet astumet gantud ar humun. Fotoioù a bawe 1950 Ya, fotoioù koz, neuze? Fotoioù koz, men fotoioù neue ie, quoi. Setu hag ur gwell a vo gret e penkenta mis gwere ie, ar pem. Evo penaos daou valeadenou, unan deus Sandriwal, unan deus Braspars, hag a zaio var lein ar mene. Vid enem at kavout? Enem at kavout e lein ar mene? Enem gana. Evit enem gana? Ya. Menan. A ben da c'houzout da biou e an tuchen Sant Mikel. Peguir an tud a lar Mont-Saint-Michel de Braspars, met ba Sandriwal ema. Ah, ya, c'est-tu? Nous evo en em gant braz. En em gant braz, ya. Matre. Evel just ur farsadene. Evit farsal. Evit farsal. Ya. C'hoarioù seurt Olympek a traoù mosse a vo gret, quoi, gant tud Braspars. En un doa refentus. Ya. Hag sammez e zim en dro da Sandriwal. Evit ober ur gwell braz gant koncert a tout. Sais-tu. Et pas an nozvez. Pugur neus ket kevezerez etre Braspars a Sandriwal. Da ma sonj neus ket, irio neus ket ken. Non. E michans a zo bet kant blazo, mais irio neus ket. Echu ede. Piou a jikour evit aouz ar gwell se. Ar gwell se en dro da... Ur bern dud, a ben ar fin, kevredigezou ar humun, tud ar humun, ur kevredigez a zo bet savet evit kant bloaz Sandriwal. Ar skol hag emer perzie? Ar skol hag emer perzie, ya, pegur ur pezroa riva vo savet, bep bloa eo savet ur pezroa riva gant ar vro bagan. Hag amant e Sandriwal e brezhoneg just, hag setu unan ispicial vardro ar humun, vardro kant bloaz Sandriwal a vo gret, quoi. A bep seurt traoù da oza, neuze. Ya. Mat kenan. Just ur gerig vit gouzout penons e velez ar c'hanvloa da zon e Sandriwal amañ. Ne ket ez da lava. Ah, non, ne ket ez. Kant bloaz zo pell. Deg bloa la komb, michans evo ar skol c'hoaz amant gant ur bern bugale bars, hag tud neue o ton. Ya. Hag evit lakat bue amant e humun, quoi. Hag evo a token brao ar vue amañ. Ya. Ah ya, c'est-tu. Ma trugar e braz dit Pierre-Yves, ken ur vechal, a kalon evit lida kant vloaz Sandriwal neuze, e mont bustioù vont da zeski kegina gant ur an neve deus atachef. Ata begouli pouss a begouli chous irio evit gant tangi po de gouf. Hag naouzen am eus de gaset deon, unan na roket a oan din ken. Ar zilzigen, oh yeah. Ata chef penonzio. Salut Lionel, mon araganis. Matri. Ar silzik, te war e mat gant galetezennou soupik pe gant ar frikokaoul, met c'hoant me chanch me. Ah bah goudarez neus kedem kalstra evit mon balechal. Nebeut spissou, un agrumen a gerer tro ar bed. Bon, gant peseurt spissou reste pe... Rombava a blij kalz din. Pe citrons kéfir ve gret de zout an ie. Implijet ve ar rusko pe an delioù a dessus et te blaz an Thaïlande. Ur ratatai a vo gret gant am neuze? Oh, blaz, taille vo ret d'or rata kentor. Matre. Setu ar pez vo em silzik, leskoko, kaol china, pis lipus, gingebre, kombava, anis teredennek, louz aouen ar galon, nyok mam, a saus soja. Matre.
A kroget vo gant a haoul. Setu didrochet vo a haoul. Buan a buan, hein. Ne ket dao. Bon e geoul e barz ar chidouarn. Ya. Hag e vo lak e barz ma peus c'hoant dibluska ar ginjep. Pet a pod a houde. An yak mam, ar sav soja. Trei a distrei. A war l'er vo diblusket krochen kenta a louzaouen ar galon. Ruskou a c'hombava ben a fin zenie, hein, tenet ebe d'an tamik. N'eus ket kemese. An anis teredenek. Diwalid a rene bliskedeo blaz an anis, na loskit kere. Aha. Setu hag a les koko. Les koko. A bremañ e vo trochet ar silzik, a gortozet vefe e virfe. Lakom ar silzik bremañ. A pozet vo. Ugen minuten bremañ. Laket ar golo va c'hore. Tremenet zo ugen minut, tudo. Ya, a bremañ vo laket d'ar pis lipous a lichous. A bremañ pa 10 minuten eb lakat ar golo. Ah. Fin ma ha fe kuit un tamm an dour a zo barzh. A war l'er vo servij et ze a debret. Tanguy. Gouchemenou an ket ur c'hotos ur plat ken lipous. A ma devo. Ma devo? Oh ya. Galerium tamm ban, he. Allez, hop là. Que fall. Trugarret, Tanguy? Deus man bet. Bon, tudo, ma peus c'hoant be a difachet ouz ar silzik. Staget gant a rata silzik, a ratatai. A ratatai. Goude bezañ keginet et klozom an abadenn nepel deus chapelik Sant Mikael hag a zo da Zandriwal. Il y a des manqués et Brasparts. Renan. Agaro qui m'a dit on doit rendre comme diwar ben ur festival stalien madamant et menezare vraiment ar festival ar evotche. Ya gwestlede da mouechou ar bet neuze e c'heller tlevet kanerezet kanerien a laz ou kana o tont deus a bebler a deus breizie evel just. Hag un digareo da la ket varvel glad ar vrou, pugur e veza ouzet abadennou et abati ar relek, abati landevenek et menezmeur hag en ur bern l'erkual. Dalc'het e voir festival ze etre ar 6 an dri varnugen hag ar 6 varnugen a viz gwere. Ar c'hant on oa trugare kada greiz kalon ar stal café et pleurnour evidon digamer. Hag e vo chilaouet un ton sonerez bremañ. Et ad kavom katel kloarek Anne-Cécile Poyard a Grégoire Puet, gant ar strolat baliski sevel just. Ken ar zun o ton, poko trouz, ken Ken amo. via matelot, tout fait ses fesses l'arrêt. C'est ok via matelot, da tout fait ses fesses l'arrêt. Car Michel l'amour a la na 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 ce point du sac à lait.
Michel la bourre tranandara vrale la tranandara Aso poigno sacale da teso quel di gourdis quand ali jardera ya teso quel di gourdis quand ali jardera ne vige bidi ci se tra na 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 il la buradua viges che beta ci se tranandara vrale la tranandara il la buradua ya pe veste la bourre refut une base di ya pe veste la bourre refut une base di me ve bazan distan tra na 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 Ali se hervudi me ve basan estrange tarandara la tarandara Ali se hervudi me a douche par me deves trawa heavy me blave me a douche pas me deves trawa heavy me blave pas vers en non et à wan na 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 me hel bevaes pas vers en non et à wan tarandara la tarandara na me hel bevaes Hola tala bourre, ouais ma carrière c'est la hola tala bourre, ouais ma carrière c'est après te porte-monnaie tralana nellena car j'y vais dans tous ces qui fait te porte-monnaie tralana car j'y vais dans tous ces appelés garantis martelot de tuer les darons nervades les garantis de martelot de tuer les darons nervades ma zéhod nazarvish que tralana nellena mais din non li pas monsieur de servi chaque tralana mais din non li pas de sprementa la bourre on deva chopinade de sprementa la bourre on deva chopinade à goudé en dispute mantrana niveau da caméra la goudé en dispute mantrana niveau da caméra dosene mettons di carré dover raison neve la zene mettons di carré dover raison neve la cadon du de partin tralana a divertissane de la cadon de ter persin tralana a divertissane